salì minant Pilatu tal-Kalvarju. Issir dan inti tismew li tqaddis ismek li jisal rasek ikun dak li tridin fis-semek dak l-art. Gloria al Signore, Dio dello Spirito Santo. Benvenuto a Cristo Gesù. A Ti omoverei il Signore, stumo di pace, Deus per il pericolo. Grazie a Dio, pregando questa risata. Gloria al Signore, Dio dello Santo. Gloria al Signore, Dio dello Spirito Santo. Gloria al Signore, Dio dello Spirito Santo. Verità, il Signore è nella devlettiamo.
Għatina wkoll ir-rebħa fuq dak kollu li lilna jżommna imjasra. Oħroġna rebbeħin
Marija Bambina. Jekk nistedinkom f'dan il-mument fil-bidu ta' din il-purċissjoni għażiża biex impoġġu fuq ix-xbija ta' Marija Bambina l-intenzjonijiet kollha li hemm fil-qalb tagħna f'dan il-mument. U nitolbuha tlieta vanarijiet skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna hawnhekk din il-pjazza sabiħa imma wkoll dawk li jinsabu l-bogħod qed isegwuna jew dawk li jinsabu l-bogħod imma jinsabu xorta waħda fil-qalb u fil-moħħ tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jikkoparina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jikkoparina mit-imbejn, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa fis-sija tal-mewt tagħna. Marija Bambina, Sultana tal-Vittorji, itlob għalina. Nistedinkom il-kol biex issa insegwu l-innu il-kbir fġieħ Marija Bambina u imbagħad wara li l-purċissjoni taqsam il-pjazza niltaqgħu il-kol quddiem iċ-ċirklu taż-żgħażagħ biex minn hemm nibdew imbagħad it-talba ta' Rużarju fl-ewwel biċċa ta' din il-purċissjoni.
مختورة الشمس الضوئية اليوم الحلوة ممينة مختورة الشمس الضوئية وتبزع وتخربط كلازو من كيا لكل لبيع وتبزع وتخربط كلازو من كيا وتخلص للجلوس متلفين Ish chazai rasta serpayen وتخلص للجلوس متلفين
Im Sinne intazlet barusa sabiha illum fit velit addistaham fit velit addis Visem il corico
Oh
Gloria
kbira l-boħra jagħmel. Maria le grazia mia Maria, che carne fosse messa e viene di fronte a Giudia Gesù. Se Maria le grazia mia Maria, che carne fosse messa e viene di fronte a Giudia Gesù. Se Maria le Maria Santissima, Purina di Dio, Maria Alta, e sopra la vita per tutti i mani, vuole sentire l'autorità di vita, all'interno del freddo, progetta del ricordo della vita di contemplare la notte di un caffè. Fosse di soldi di fronte a tutti e Gesù. Maria di grazia che anche fosse di sangue, perché di forza di tutti e Gesù. Maria di grazia che anche fosse di sangue, perché di forza di tutti e Gesù. Maria di grazia che anche fosse di sangue, perché di forza di tutti e Gesù. Gloria al Signore e Maria, Purina di Dio, Maria Santa, e sugli la vita per tutti i mani, poi sostiene la vita, all'interno del freddo, proggetta del ricordo della vita di Dio.
misteri għad-dawra. L-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu rċieva l-magħmudija fix-xmara Ġordan. Sierra jieti tismawit għal ismek tiġsar nafek ikun it-tbin fil-sara l-għaxar. Sima li Marija bil-grazza l-bija mrejniet jirka jinfos n-nisa birek il-krop il-tiersu. Għaddi Samarija Marja Tlatalina. Maria, per grazia del Dio, lei viene, il verga e forse ne sa, perché il proprio è il terzo. Sima di Maria, per grazia del Dio, lei viene, perché il forse ne sa, perché il proprio è il terzo. Sima di Maria, per grazia del Dio, lei viene, perché il forse ne sa, perché il proprio è il terzo. سمك بسوية Maria Santissima, Curina di Dio, Maria Cantana, Gesù, Verania, Dio, Oggi spiega, Maestra. Sti Maria, grazia di Dio e Dio, cerca di vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio e Dio, cerca di vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio e volevi, chiesa in vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio e volevi, chiesa in vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio e volevi, pietà in che vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio, di volevi, pietà in che vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio, volevi, pietà in che vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Maria, grazia di Dio e volevi, pietà in che vostre santi e di fronte a Dio e Gesù. Gloria al Dio, il livello dello Spirito Santo. Maria Santissima, Curina di Dio, Maria Cantana, affrettando vita, arista bellata di per, quel genere delle cuerdas, quel genere d'auto. Maria, per grazia del Dio, armonia, verga e poste nesa,
och jag ber dig till prata till er Gesù. Se Maria, vi grazia di figa, volenti, cerca i posti di santo, vuoi dire che fronte a tutti è Gesù. Se Maria, vi grazia di figa, volenti, anche fosse di sa vuol dire che fronte a tutti è Gesù. Se Maria, per grazia di Dio, e volenti, Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte a tutti è Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte a tutti è Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte a tutti Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte a tutti Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte a Maria, per grazia di Dio, e cerca in fosse di santo, che fronte Gloria al Dio, al Verbo, al Spirito Santo. Maria, Santissima Cucina di Dio, Maritissima Altare, Spirita Carina, Maria, per grazia di Dio, cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è Maria, per grazia di Dio, e cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è Maria, per grazia di Dio, e cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è Gesù. Maria, per grazia di Dio, e cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è Gesù. Maria, per grazia di Dio, e cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è Gesù. Maria, per grazia di Dio, e cerca i vostri di santi, che fronte a tutti è contemplavo il mistero di Maria, dove il mistero è Gesù parlando di Gesù, buona andare alla gente. Mestiere di Cristo, che esiste qui saltare di questa gente, che esiste nell'altare.
Stima di Maria, di grazia di Dio, Virgo in fosse sangue proprio di Stima di Maria, di grazia di Dio, Virgo in fosse sangue proprio di Adisa Maria, Gloria nel Figlio, nel Spirito Santo. Kif kien fil-bidu Maria Santissima, Regina di Dio, Maria Maddalena, Gesù, Maria, Figlia Padre, poi e a questa di Maria Santità, Terava mistero, l'albania, catasita de Cristo, lasciate salire, menante lato dal Calvario. Missiera li tismew li għalles ismek li salvatek ikun dak li tridin fil-fissamek dak l-art. Slima lik Marija bil-grazja mimlija l-mulejbijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazja mimlija l-mulejbijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazja mimlija l-mulejbijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazja mimlija l-mulejbijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazja mimlija l-mulejbijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Maria Santissima, Regina di Dio, Maria Maddalena, Gesù, Regina di Figlia Padre.
ejja ġew. Parkġa.
جون كلش فداي كلش فداي جون
Ejjew dan il-moment inkantaw flimkien l-antifona għal din il-festa ta' Marija Bambina.
sacramento mirabili passionis tue memoria reliquisti, Libre quesimus, italos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerali, ut redemptionis tue fructuri nobis iugider sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Direzione da Grace Bellareto, l'organisti, i musicisti, siamo assolutamente
festa l-moħħa dan kollu flimkien mal-Presbiterju Parrokjali, s-saċerdoti ta' din il-parroċċa illi organizzaw flimkien magħhom il-festa. U magħhom il-kumitati kollha, il-kumitat tal-fundraising, l-aqdiet tan-nar, tal-bejju, tal-armar, il-kumitat u l-bandisti tal-Banda Victory, il-kull ta' Radio Bambina, mill-live streaming li jipprovdu ma' kell-benefiċċju ta' dawk li jsegwuna mill-vot u l-paġna tal-Facebook, dawk li jagħmlu l-arranġamenti tal-fjuri u għadu ħsieb anke trattamenti tal-festa li jkollna fil-okkażjonijiet. Dawk kollha l-persuni kollha li jaħdmu fl-uffiċċju parrokjali, li jaħdmu fir-rivista x-xara, dawk li jqasmu l-kollettiv, is-seminaristi, l-abbatisti, il-fratelli, is-saċerdoti tagħna, dawk li jdoqqu l-ikel, il-kaħa, il-kampara, dawn il-miem, is-sagristani u l-helpers tagħhom, dawk li ramaw ġewwa l-Knisja, u anke dawk li ramaw għall-ewwel darba din is-sena l-mixejra li kellna fit-toroq li ringrazzjahom minn qalbi għal dan li jagħmlu. Dawk li jieħdu ħsieb it-tindejn tal-Knisja mhux biss fil-jiem tal-festa mas-sena kollha, għal ħafna nies minn dawn li qegħdin insemmu. Il-leħturi dawk li ħadu ħsieb il-liturġija kollha matul din il-festa, dawk li qegħdin il-maġġejla ta' filgħodu ta' filgħaxija, il-predikaturi li kellha. Lista twila ma' dinja l-festa. Dawn huma nies li jagħmlu l-festa nirringrazzja magħhom anke il-Kunsill Lokali tal-Kooperazzjoni tiegħu, il-forzi tal-ordni, il-pulizija, il-benefatturi u l-volontiera kollha illi kellna jekk insejna xi ħadd tistgħu tifhmu x'intenzjoni tiegħi ħalli xi ħadd barra li verament napprezza l-isforz ta' kulħadd u nixtieq li tagħtu ġabċiba lill-bandiera. Il-festa li kont ukoll kemm aħna ingawdu. Nixtieq l-okkażjoni wkoll biex nsellem il-ħafna migranti li kellna posta matul dawn il-jiem u li forsi issa bil-mod jibdew jirritornaw lura li id-djar u l-pajjiżi tagħhom. U nsellem ukoll mod partikolari dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi tax-xahrdejn, mod speċjali l-morda u l-morda mix-xahar. Nassigurawkom li kontu fil-ħsieb tiegħi, fit-talb tiegħi u fit-talb ta' ħafna oħrajn mix-xahra. U allura ċabċiba ta' kuraġġ lilkom. Il-Honduras u l-mijom ma tuħi l-festa minna l-karità u kakkan neġġeġ biex minn li interessa l-interazzjonijiet tiegħu biex il-missjoni tal-Allismu fil-Honduras ikompli għamil dan anke wara dawn il-jiem tal-festa. Din għalija kienet l-ewwel festa bħala rari tal-lejn il-komunità u l-istadejn li kienet esperjenza ta' soddisfazzjoni kbir li qed nara l-parroċċa tagħna. Spirituali sabiħa b'serenità, ekku verament nitlob il-bambina tkun kbira minn din il-parroċċa, però festa ma tiġix organizzata f'dawn it-tliet xhurien li fostkom jien. U allura l-posti fit-tmien li ngħid li din il-festa kienet ukoll il-frott tal-Fader Richard li wara l-festa tas-Salona diġà Marija Bambina ġmija tagħha tidħol taħt it-troll ta' dan it-tempju tagħha ekku li jew il-wejtuha illi ħanibqgħu dejjem sudditi tagħha ta' din ir-reġina, ħanibqgħu dejjem nobdu il-kmant tagħha l-unika kmant li tagħmilna. Għandu kunna jgħidilkom ibni Ġesu, hekk jew f'dan il-mumenti tal-aħħar tal-festa waqt il-qalb tagħna verament qed timtela bil-fert bil-quċċata ta' dan il-jum il-veru għadin, għalli dan il-ferm li għadin bossu ħassejna matul dan il-jien, verament jakkumpanjana l-mat fil-jien kollha ta' puntu l-sena fil-andament normali tal-parroċċa tagħna u tal-ħajja tal-familji tagħna. Nagħlaq l-aħħar appell il-festa għaddiet imma naturalment issa jiffiċċju li nibdew biex affarijiet bil-garbu, kellna grazza kbira li t-temp kien magħna matul din is-sena, stajna ndawru il-armar ta' barra, però nista' nagħmel appell biex dawk kollha li jistgħu jagħtu daqatit il-volontiera tal-armar jgħadu dan matul dan il-lej stess biex jiġġabar kollox bil-qalbu minn għal-massiru b'sara, għalli
nerġgħu jgawdu hekk Alla jrid is-sena d-dieħla. Grazzi.